U 20. tohoročným číšle novinok Ruské slovo rubrika Tyžňovník čitačok informuje o otrimanej koordinácii nacionálnych sovitoch u Novým Pazáru i o konstituovanju Skupštiny opštiny Verbas. A na našich mestoch zaznačeni uspjehi na RTS-ovim krosu pres Srbiju, jak i o tim, že otvoreni 84. Međunarodni poljoprivredni sajam. Na bokoh ekonomiji mož prečitati o tim, že keres Turci protiv novого planu reorganizaciji ABC Food, a duhovni život piše o ekumenskim stretnucu u Rime. Kultura i prosvita među inšim pišu o označovanju 70 ročnici snovanja Kult Petro Kuzmijak u Novim Orahove, a tu i u pečatki studentov z Poljske. Rubrika Ljudze, rok i život predstavlja čitačom mladu i uspješnu paru Takačovih z Norveške i Čordačovu familiju z Kanady. Na bokoh rubriki Sport zaznačeni uspjeh verbaskih guglašov u peršej Vojvodjanskej ligi. Jak dodatok, u tim čišle vychodzi literaturne slovo.